大家平安。Jam-jaman itu suara jam-jaman nama kecinana sulibat. Sakatu suara jam-jaman nama kecinana sulibat. Sakatu suara jam-jaman norja supuina kaino semas. Imaza itu ibisyu, imaza itu tirwa suratan, imaza itu ita kayan, pacu tapuru katu tirwa kayan. Manasika tiaken ati Paulo inurinu riaken tanumum. Arinusu ngangaken tuaku kinususuan tai kirisitu Yesu katua ku kini pusensengan tua patara timuna maliana sau-sau. Teramuna kemelan tu pinapopisuran aken tua napake sumali apa seiling no semas. Sake papusensengani tua uri no mangwaan. Au pinakelang aken no semas. Tuaku si kelangan tua zwa sinizazao kini meneman ni madu pai apatarai cuaku sini bicika remikirikit kata sangas au nunu supui kimuna kemelam tua no na puringaringa wakan tai cua sinizazao kini meneman no semasa patarati kiri situ ai cua kini meneman ini angaka kena sini pakelang noa semas tua timai manga aka tai sangas lakwa tucu pinaka tua tela parawasa nanga babak pakelang tua zwa namasam parawasa sinkaulang katua ro pakelakelang tua warung noa semas awai cua sini zaza awa kini meneman noa semas noa ya uri masaru amalianu caw-cawan tua na penakaraba-raba akai sa kita bertai kirisitu Yesu sa kisah selang tua Yudaya atau ki aru tua mangwaan sa sepakian tua zwa masan ita akina cawa-cawa ni kirisitu sa sepalaba kuta tua zwa sini ki ese senua semasa mangwaan masa mabana zwa sini pakpizanga pakalabutan tanuaken na pasiling sa kekamasan sa sekaulan tua uri temau cikert tai cua na penakarbarba kai patarai cua sini kirai tua sini papupisuran tanuaken ni madu tiaken tala teketekuan nangaken tua marka sinja amapulat lakwa pinaparangesan aken tusa napaki Somalia sensengan tuaku si tau sikerana nga tua malianu caw-cawan tua si pabai ni kirisitu nekanu papatezwana mangwaan ana penakarbareba kai sakelang kana caw-cawa nga tua uri kemuta at semasa pasusu tua zwa sinizazaawa kineneman ni madu ai cua kini meneman ini ka sini pakelang noa mati na mati tua na nemanga semas tua te sanga caw-caw sini ayat tua zua uri paka tua kiuka ya pakelang tusa kacawan tua zua ana pakakai zua cawan noa semas tua sikelananga noa marka rupa laba-laba katua pupisu-pisuran na marka karbarban hawai cua kini meneman pinenet noat semasa kemasi mamiri saka mapasusuanga tutsua pitwa kinudan noata marereng ati tikir situ Yesu pai maban ka itai kirsitu angaiten satika na kemala masaruan nga manasika nekaangano ta reputana semate ayaw tua semas manasika kiongaken ta numum maya masuram amasaku sisrapai masatimu kisah nazau sakamaya aku sisrapai sinaya tanutina mapulata icho kaino semas saka ai chocha sinupua kai imazai toa 以佛所书3章1到13节，同一个肢体呀。那么上你大里边
kinacawa-cawan. Na masanitan iten kicawa-cawan. Saka ay cuaca kini kacawan, nui katinana napasusu, nui katinana kijajara-jaran tuaca cemas, nui ni katinana kitebelan tuaca cemas, pazanga retinana namasanitan. Saka爱学习你读入讲语经，这世界常充满冲突，我如何为促进和平尽一份心力？在所属的团体当中，我可以如何带来和平？属里瓦达那样，爱学家给那对不对不烂？马上dia riau，爱马在在那烂，马多马的马里爱学家求开，马多马的马里爱学家团体，แล้วก็kinamatay no at sipatsunan akinamatay no akinamakaya na suliba tay syota kinatabutubulan saka namasanita litin akisawasaban no ya mamama wata barong wata kinanaman mamama wata barong wata kinaman sinaya tanutin pasamaraw po pisu tanutin atanusun tanuakan saka kainuri 亲爱的主上帝，感谢你的慈爱与怜悯。因着你的爱子耶稣基督在十字架上的牺牲，让我们明白十字架乃是带来拯救和和平的象征。求你鞭策我们，使我们也能成为一位促进和平的人。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。Mali-mali itu suaka jam-jaman, na makaya tinana sulibat, na makaya tinana kituru, toa kai noa cemas, ayakana kumali-mali jangan mapolat, 大家平安。